قدخا کو د 13 اداری دا لگوری هات بو اعلان کرن هفته 8 روزان شوندا د سی گلان دا هات را کرن گورین کو مهانه جمال خو دورن دما وگریان راست ورانیک پرمزن هاتن به هزاران خانی هات نخرا کرن ول دیواران نویسن تلجه حقرت او نجات پرسیات نلیساندن اپراسیون 38 روزان دوام کرلی پشت اپراسیون 40 روز قدخه بردوام بو دناب هفته 8 روزاندا هات هینکرن که هفته 8 شروان و سویل هات نکشتن لگوری آگاهی که هات نبدست خستن میت 35 کسان برنه گورستانا به کسان آل باجار ارزرومه به همبر و ویرانی و دایکه هستن خواه بگوتنا ظلمه دین زمان خدای قبول نکرده خدا به قبول نکرده انشالله اگر خدای قبول که میشه قبوله روز سخال چخما یاساق داشت امسا دلغونت قبوله بعد ده بینه سخال چخما یاساق خیلی بستنگی امی ده کرده مدر جهلوگ نرکه ولی حتی آگه بردا نخواهی کس به این نمیشه بوشخا آگه برداریم ظلم که اینه Burada aslında Şandên Partiyên Kurd jî û Kongreya Civaka Demokratîk jî hatin li Geverê çavderiyan kirin. Hevseroka HDP Figen Yüksekta diyar kir ku li Geverê wêraniyek pir mezin çêbûye nekêmê Nisêbên Cizîr, Şirnex û Sûriyê. Wê îdia kir ku bajar û navçeyên ku hilbijartinan de dengê xwe didan HDP ji aliyê AKP û biryara Serokkomar hatine cezakirin. Figen Yüksekta daxuyaniya Serokkomar Erdoğan jî bi bîr xist ku Serokkomar polîsên Fransayê reh nekiribû ku li hemberê xwepêşanderan tundiyê pêktîne. Figen Yüksekta got mirov ji vê daxuyaniyê fedî dike. Em Serokkomar dipirsin gelo polîsê Fransayê berpirsê wêranî û talaniya Cizîr, Gever, Sûr û Şirnexê ye. Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk Hatîf Dicle jî destnîşan kir ku taxên ku şer jî tune biye hemî avahî hatine xera kirin. Militanların evlerini basıyor, dozerlerle yerle bir ediyor. Wî got dewleta İsraîlê dema ku malê xizmên şervanan hîn dikir bi dozeran diket malê wan û xanî wan serê wan de xerat kir. Neha li Kurdistanê jî heman feraset li rastê ye ji ber ku taxên ku pevçûn jî çê nebûne hatine xera kirin. Bir şekilde Qedexa li Geverê neha sibeh saet şeşan da radibe heta heştê êvarê lê piştî heştan heta şeşê sibehê dîsa rewşa awarte û qedexa berdewam e. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Gever.